ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. шоми дирӯз дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар доираи бозиҳои даври чорумии лигаи чемпионҳои осиё 2 дар сафар бо дастаи тракторсозии шаҳри Табризи Эрон дар шаҳри Давҳаи Қатар вориди рақобат шуд. бори дигар мо дар ин воқеа дидем ки дастаҳои Тоҷикистон дар лиги чемпионҳои 2 рақобатпазир нестанд. тамошо мекунем. дастаи шаҳри Кӯлоб то ба Давҳа хеле дурудароз роҳ паймуд, зеро аз душанбе ба Тошканд, сипас ба шаҳри Делҳии Ҳиндустон ва аз он ҷо ба Давҳа. давоми 3 рӯз футболбозони дастаи Равшан дар роҳ буданд ва ниҳоят натиҷаро шумо бибинед. ҳоло дақиқаи 4 аст ва футболбозони дастаи Трактор тавонистанд ки бо худголи Холмурод Назаров муҳофизатгарашон ҳисобро боз кунанд 1-0. бозии дастаи Равшан тамоман хуб набуд. یکدیگر رو بازیگران نه تنها خوب میفهمیدند بلکه ما حق داشتید که اینجور بازی کنیم. ما 3 روز در راه هستیم. ما 3 روز در فرودگاه ها، از این فرودگاه به اون فرودگاه، از تاشکند به دهلی، از دهلی به اینجا آمدیم و 12 ساعت 13 ساعت در هر فرودگاه فقط انتظار کشیدیم تا برسیم اینجا. و وقتی به اینجا آمدیم دیشب شرایط بدنی تیم ما بسیار بد بود. ما حتی یک ریکاوری ساده هم نتوانستیم بکنیم. هم گفتم شرایط تیم ما بسیار سخت بود و ما بسیار سخت اینجا رسیدیم. با تمام این مسائل من عذرخواهی میکنم از تماشاگرامون و امیدوارم که بتونیم در بازی دیگه جبران کنیم این شرایط. It's all my responsibility. This is my fault. This is my defeat. I just want to thanks all our supporters from the Kӯлоб city, all people who were watching and were supporting us, but at the same time, and the sponsors, the top-ranking staff must understand that without financial support, you see to which situation it brought us. You want to add anything? من فقط کلام آخر که از به بازیکن خودم هم میدونم. ما الان هر کسی این حرفو شنید میگه این مثلا مربی داره چی میگه، ولی من دارم میگم که این بچه‌ها تمام توانشون رو گذاشتن. واقعا با این همه خستگی از راه و مشکلات خودشون رسوندن اینجا، با همین شرایط هم دویدن. من میدونم خیلی سخته با این شرایط بازی کردن. من امیدوارم که بتونیم بچه‌ها رو آماده کنیم که در بازی بعد جبران کنیم.